Phungkam subscriber tai khazen ta khuk bukhuk tai anu video nai tong nai rong no belai kana hambai maribu tamoni bagi himale kisa misha phano 1-2 minute phano no ani video na nai lai tong lai jao kabangkuk borok nai phano jara nangkuk nai borok rok nai lai tong lai jao tini jara te ang koi mung na re ya kabang khlai tini le kisa koi mung na re nai khazen ta khuk song no ani video na 10 minute video na nai nai chesta khlai jati tai subscribe khlai jabadi tai share like kaisa ri jabadi faitha go koi nai khazen ta khuk bell notification na on khai ri jati kaham kok salai na ni jara phai kya nang bai ang kurung lai na ni jara phai shok kha nang ang kok thai sa thui chu kaham kok no share khlai lai ka hingkle tai khoroksa ni aro u kok tai bu kaham ko gongi mano bone bagai nang bai ang kok thai sa thui chu salai kle comment khlai lai ka hingke be lai khana sa nai kha jani ta khok hingke ang tini green valley plant nursery ni kok na sanai ani o flora and fauna inside blog ni bising tei ani blog on kha experience share khlai na ni no kam ka ni siu abu phangwa phang no belai khano hamjak mai ne bagoi ang kabang ma bisi romoi bu phangwa phang bai age tong lai mai ni tabo ka thai bu phang bai tai bu gana gini ongi thangka boni bagai ang kaisa chikon te nursery ma khlai kya ang kabang ma West Bengal ni nursery ni original bufang ei to bhalo dekhun mesurut gas mesurut plant ei 5 foot 3.5 foot grafting khlai 4 foot grafting khlai erpore jat kaisa saka variety kaisa saka tai variety rahal jaka mohai khlai ang saisung rangkhok paisa jora keplen mane bagoi thokai rijak main thokai bas bai kabang ma nursery tong phun khai dana ang sairi man fia ba kaham bu kabang ma no manjak tong maya am hai ko ya no kabang ma variety kaham kubun nursery man lai tong layo mono bu salai nai khazen ta ko nung sara hamia mani thokene waisa variety nokol rijak nai thokene waisa chara kaham variety kaham hinkle original hinke nangrang paisa o thokai rijana waisa online ni phangsa bu phangni ni 300 400 450 500 moti hai dan janai erpore non weight kom ni bu phang basa phalna ni borok musu thai yang nai phangsa phangni ni bagai non sanai 5 kilo 7 kilo weight ni 15 kilo weight group bag ni basana di hinai jeta phalja gya kalai tong moti hai rang non ladi ba eba nadi hinjang nai example ora kobang ma tong nai di group bag mote hai bu phangna 1500 2000 1000 600 700 mote hai ka nadi hinjang nai tawon bagi mala obu phang ani o nokla wo ba boni a nursery wo phalja gya rungui tongkha boro kainai ba ha to nangnai bule kaikha tong ya bule joto na kai tong la yo hinka marketing nangnai buthai phalna ni labor nangnai nursery malik aso kabang ma khlai manai maya boni bagai nona ta ma khlai nai o packet quarter pai de nai amai khlai pa no thokai ri nai ni burdi to pai thak jarati no thokai ri nai kabang ma burdi kare oi bonu sine bo bai ka thokai nai pia ba 3-4 রকম thokai malang thokai jak no tong hinga khajan takok nungle ano prashna khlai deba ni nare ki original variety man nai nung ki thokai ri ya Aw, ang jeta sima jarate nungma jarate nung bu kisa misa sija hinka nung nayi nadi ang sima jarate ta ang ani to chikonte nursery nona ang thokai re woi ang borola kharnai ani to blog bu kaisa tong nangani number bu siu kahang klai ni nogana bo nini elaka ni bo kabang boragani bo mu siu kabang ma borok kabang ma borak ang obo chatiok ma busio khajen tako ka ani o green valley plant nursery wono tabo jarati kisamisa bu phang man nai jara noga kaine ro terrace garden no kaine rok bangthai phana man thogui tongo phang basa thai phang basa arani bisingo thaisuk no tabo joto na kai lekogui tongo tabo katal khai rambutan longon
jabotica ba phai tong has variety nini avocado phai tong moti hairo kintu has variety avocado phangsabu phang kaham nursery ni tissue culture root stock ni paina ka 2000 minimum 100 plants pai ka inka sung has variety kaham root stock ni chung tamamana himalay has variety avocado manai henka ani green valley plant nursery sao faidi sung jona phangsa phangnei ka na kangka 20-25 জন ashok sung thamsa khlaioi original has variety avocado jono nogo phangsa phangnei kai manu kaina ni hinke khajani tako jehetu variety kaham nungbu shiu has variety kaham tai boni root stock kaham nango a root stock kaham kaina ni hinke nang tabo jarate bro single plant phalia bro minimum 100 plants phalo hinke nang bayang abono baglena lainklai joto inslai kaham khajani tako hinke angtai bisi kok salaiglak ani green valley plant nursery wo thaichu bu phangsa phangni mannai komala musambi malta phangsa phungni mannai buskango nung ani aro baikunur grapes ba angur salai naimani uklogo Triprawono baikunur angur bursa nong bathai chawi painani kaisa lama mannai tai nong online toi baikunur grapes painani nanglak u baikunur grapes ongkhani ni bortoman Russia aroni India o phai sok paijak bahai baika phai sok paika abo no sinai aingla taisa no abo khobor na roge jehetu phia ba jara kayakho no ane aro phangsa phungnei bu baikunur busa mannai tabbono ke bu sani tong engkala mannai jodi poito thangi tong engkala phia ba taklaya na baikunur barnai thainai masa nai engke khajani takhok ani green valley plant nursery ni phasing toi koimung tong nai thaisa thaisa nang mani kok tong hinkle subscribe klaijabadi tai share klaijabadi like kaisari jabadi khajanta khok kaham hamya comment suidi saya suya ang nakar sanano saya suya tongklai nini comment ni bisingtei ana nakarinani lama khlai ready khajanta khok kokbangma saka fongaisri green valley plant nursery ni bagoi ani phone number ongkha 8731803188 hambai jotono na haina hai khulumka